Ia le tua il nei tai au matango fie fo'i e whatalofa ma whawhelo i atu i se whaupoponga fo'i o le tātou porkalame masani i aso whareile taitasi le ngaluenga o le leinga mo tangata uma. Palo le soifua maua ma le langi mama i ia le tua ua maua fo'i le nei lao matango fie tātou te toe whelo ai fo'i i lunga o le nei porkalame ia ai o le a o taita ia tātou se te talo e le whaiti tia le vi inga le atua mātou te tuina atu i lau o fio i le nei aso a mātou au lia se isi aso whao popo o se va venga lava le atua i lo mātou wola whaftai wa e taita i saunga le mu mai le fo launga si o mātou watu nuu e au lia fo i le nei va enga o le tausanga e ui lava ina so wale le tau i maunga mawanu i alanga o a ai mātou talitonu o lo o whaamaru pea lo ua lofa tunoa o lo e umia pea na i o mātou tangata i lo ua au o la mātou whaafitai lea le atua e momoli atu i la ua fio i le nei tai au mātou whaape atu ia vi ia oe whaafitai tele lava i lo manatu mai whaafitai lo fisoasoani mai whaafitai i lo mafuta mai talo le atua le a sauni fo i le nei tai au whaatinoina fo i le nei porkalame pe ona masani ai le au ina pe o lau fionga pa ia wala au ai le mana lo nganga pa ia ba se fo i lau whao unga whaapitoa i le nei tai au se i moli ai lo fina ngalo ia ua fo i se whasiringa malosi mo i mātou uma ba se fo i au onga malau upu o le sulu o le malama o lo mātou wha moe fo i lea whaatasi mai lo nganga pa ia le amataina se i au oilo na whai uina a o le vi inga lava e tu mau i lau o fio whaamanuia fo i le whaafongafonga mai a si o mātou watu nuu o i lava e maua mai le nei porkalame u te talo ia e whaamanuia atu tama whaamanuia fo i le nei TV po le nei ala leo o wa mātou whaonga ina tama mai se fo i ala leo kerisiano uma o lo o momoli ai lo fina ngalo i le aso ma le aso i alu ma le mana lau upu tama a o ina ai o tangata ai ina ai ni nganga se tele mo lo malo ia o le vi inga lea mātou te whaafoi i lau o fio ona o lo suafa Yesu amen. Ia, di ia le atua whaatalo whafoi mato e whaafelo a iatu le nei tai au matango fie le nei aso i le alofa ma le anga le lei o lo tātou ta paau le langi ia le whaupoponga le nei o le tātou porkalame masani ia i aso whareile taitasi ia e whaatalo whaatuai i soafa manu malo Yesu Keriso ia le nā fui ua tu ina atu i le i lunga o le tātou screen ia se au foi po o se wha mafa foi ua whai mai lava i tonu o le fionga pa ia le atua po o le tusi le o ia i tātou porkalame ia o te manatu to e lua lava ni mta upolo toi o le tusi o Roma ia a ua te le lava se a oa onga foi ua mawhai o na tātou maua mai le apostolo. Talu lava o na
amata mai le mata upu mua. Ia. O lo o tātou talitalia pea le sosia ma le tamau a inga o le atua. E ala mai a onga ale apostolo. Ia, le foi o le a tātou whaita wina le mata upu e se furu ma le 5. A olo o whaau pea o na o ao le apostolo Paulo. Ina ia nofo file mu le au whātua matangata uma. E tatau ona whaia, e tatau ona nofo file mu tangata uma. E tatau ona whaia e ia mea i isi tangata e pei foi ona whaia e keriso. O whaata ita inga lava lea au mai e le apostolo. Pei foi ona wha o ao lea li whaola a o iai o ia ilana misiona foi a o iai maona so o i le lalolangi. Na whaia i foi o ia ma au auna. I ia le atu. Na ia whaia ai mea le lei. E le na o ia lava. Ai whape nā foi ona ia whaali atuai i tangata le atua. Whaailoa atuai le atua matautia i isi foi tangata. A o ia au auna. Manga lue whaamiso nale foi lana ngaluenga a o iai maona so. Na ia tau mawhaila vai na ia whaailoa i tangata. Le moni o le atua. Mai ta tau foi ona talitonu ma whaatua tua iai tangata uma. Ma le loto ato. Muriai o ana o onga o lo whapea ai o le atua o lo tatou whaamoe moe o ia. E tumu i le alofa muti vale. Ma o lona fina ngalo ia malo losi tangata uma. I lo latou whaatua i le atua. I ia le atua. Paul continue giving instruction about how believers can live in peace with one another. They must treat each other the same way Jesus treated people when he was on earth. Jesus didn't do only what was good for himself. Instead, he did what was good for other people. He accepted others and was a servant. When Jesus served people, this gave them the opportunity to learn about God. Jesus showed that God is real and can be trusted completely. God is a God of hope. He is full of mercy and wants his people to be strong in their faith. Pei ole tā whainga le nā o le nei mata upu e se furu ma le 5. Olo oa oa i pea le apostolo i lau whātua. Ina ia whātu mauina pea le file mu. Ia iai pea le oli i le vā uso a tangata. I ia le atua. Ia whape nā foi ona whaamalo sia pea le au whātua po le au kerusiano. Ina ia matua tali tonu ato toa i le atua o lo latou whaamoe lea. I ia le atua. Le tato au tu o tu ina atu. Hope, joy and peace in the Holy Spirit. O lo whai mai fo il tato au tu lea i le whai upu e fulma le tolu o le tatou tu sfaitau. Ea, o nā olo o te talo ai le apostolo o Paulo. O mai le talo le apostolo i le whai upu na e suma le tolu o lo whai maau. I pray that God, the source of hope,
will fill you completely with joy and peace. Because you trust in him, then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Ia le atua. O le atua fo'i e tupu mai ai le whaamoemoe. Ia whaatutumuina outou e ia i le oli uma. A toa ma le file mu. Ina ia whaatuatuaina. Ia tele lava lo outou whaamoemoe. Ona o le mana o le anganga pa ia. O le talo lea po le aunganinga lea a le apostolo pau. Ina ia whaatumuina i tātou li oli ato atoa ma le file mu. Ai mai se foi ina ia taula pea lo tātou whaamoemoe i le atua. O ia le nā o le whapongai po le source of hope. He is the source of peace. And he is the source of joy. O mea te tele lava ia o lo o tele ina misi i le soifuanga o le tangata. E mafua ai o na whaavaivai. E mafua ai o na ola to i lalo pe wato ele ma ua le ea fo i lunga lo nau. Ele ngata i lea a ua whaapala pala ma ua manatu ai. E toe fo i tua. Pe toe fo i i le o langa sa masani mai ai. Ina ua le ai ua lusi lo na wha moe moe. Ina ua le ai se oli. Ina ua le ai fo i se file mo. Tasi fo i lea vaenga e talitonu ua matua ma naomi a tele e nai o tātou tangata. O le file mu, o le oli, ma le wha moe moe. A o le tatalo lea le apostolo. I pray that God, the source of hope. Sa moa sio watunu pele. Ai mai se fo i lau whaafonga mai. Fai fo i e te iloa ni au wōma ni au pāanga o lo ui i ni whaingatā. Ma mea ti ngā o le nei soifuanga. Ua le iloa po o le ale mea o le awhai. Ua ta'avilia i matangi ma whā o le soifuanga le nei. Ma ua tu lolo ai lava ua le mawhai o na toe ea i lunga. Ua avea maala o le whaapalapala, ma le whaanoa ma le whaavauvau. Ma ua manatua i loa e ola i loa i le mea wai ai. Ua le ai se toe nau ta inga. Ua le ai se wha moe moe. Ua le ai se wha malosi. Ua le ai se oli. Ma ua le ai foi se file mo. Whamai le talo le apostolo. Ua whai ma au le nei. So I pray that God, the source of hope. E le ai lava seisi. Whaapongai. E le ai fo i se tasi e te maua ai le nei whaamoe moe. E le ai se tasi na te avatua le file mu. Ma le oli e sui ai le whanoa noa. Ua nao lo tato ua tua e to tasi. O le malo si anga fo i le nā. O le tala le lei. Ona o lo o iai lo tato whaamoe moe. Awa, ana maliu matanu mia i pea le alii o Yesu Keriso
I le tuunga mau. E le ai fo iso tātou wha moe moe. I le toe tū ma le ola atali. O le tātou wha moe moe le nā. O le sos fo i le nā, o le file mū, o le tali fo i le nā. I le wha noa noa, ma le pangatia. Ma le wha vau vau, ma le mawhatianga o lo e ui ai. O lo tātou te talo lea i le atua, o ia le whapongai. The source of hope will fill you completely with joy and peace. Amen. Ni ia le atua i le nei taia. O le tātou oe, mata mai tātou tusi whai tau. Le anga pei ona whai atu, o le aoa onga o lo whaawau pea i le apostolo i whai ui unga o lana tusi i a Roma. O lona naunau ta inga la valea, ina ia nofo file mū tangata uma. O le asau mai tau atu i sio tātou watu nu upele o Samoa. O iai se file mū, o iai se oli oli, o iai se wha moe moe. Amen. A tonu e toa tele ni tangata o lo o leilo loa pea. Pei fo i o lei tusi, i le vaenga wha i ui o le tusi a pau. Wha mai o te le fia, toeanga i atu, i le e kale sia ua latou whalongo pa ua latou talia ina le tala le lei. Ai au te fia o atu ia i latou e le i whalongo lava i le tala le lei i a Yesu Keriso. I le tala le lei e maua ai le uwha moe moe. I le tala le lei na te avatua le file mu. I le tala le lei e te maua ai le oli oli. A tonu ona e te fia fia, ona o mea o lo o maua i o lima. A tonu foi, o lo o mawhai ona wha fia fia ina oe, ona au wō maniau pā anga, o lo o fisoasoani atu ma wha mawhana atu i ate oe. Au te masalo a e nofo nofo to atasi lava na o oe. Ona e langona i lea, i to tonu lava o loutangata, e le o iai se file mu. A tonu lo whaali mai fafo o ufolinga fia fia, mau fofonga mata ata ata. But deep inside your heart, ele o iai se file mu. Ele o iai se oli oli, ele o iai fo iso wha moe moe mo le lumanai mātai au. Ai, o le ala lava lea, o lea lava le a whaahi u, le tusia le apostolo i Roma talu ona malanga atu iai oia. O lo wha mamafa pea lana fe au lava le nei. Ole oli oli, ma le file mu, ma le wha moe moe, o le mālo lea o le atua. O le fe au fo i lea o le tala le lei o lo fia moli e le apostolo. Pei lavo na ia a o ai le wha i unga le nei tusi. O lona wha moe moe mo so se tasi, e le i wha longo lava i le nei tala le nei. A tonu e te wha pea mai o Samoa ua ao, ua nofo amu foi le tala le lei. Ai te nofo lava oe. Oe lava ia te oe, masu e su e a e, lou lava tangata. A wafo i e le malama lama, le toa tele o tangata ia te oe lava, mau lava. Se i wangana lava oe, ma lou atua. Le whapo ngai o le wha moe moe. Le whapo ngai o le oli oli, ma le filemu. Wana o ia lava le nā. Na te sila fia le tangata lilo na i tutonu.
Amen. A o le tatalo le apostolo. Whamai I pray to the God, the source of hope, peace, and joy. O te tatalo I le atua, le whapongai, o le whamoe le oli, ma le filemu, ina ia whaatumu ina ai o to. Whaipu mua, o le aoa o mai lava lea le apostolo, o I tātou o e malolosi, ia tātou fesoasoani I le vai, o e ua le la vai te tau ai. Ai awane I whaafia I o tātou lava tangata. O e nā le tangata malosi. O e nā le tangata wa malosi whaaleanganga. Wa leva ona e whaalongo I le upu. Wa e matua whaaleanganga. E le o lou. E lo se tasi lea o fe au e tatau ona e mori. E le o oe lesi lea ua mawhai ua tatau ona e tu lai. Se e whaamalosi atu I lesi tangata. Ai aua e te pa aila wa oe na oe. My we who are strong must be considerate of those who are sensitive about things like this. We must not just please ourselves. We should help others do what is right and build them up in the Lord. Pana ia I o le whai upule e whaalanu moana atu. E tatau on tātou fesoasoani I tangata ia whaia le mea sao. Ma ia whape nā o na whaatupu. Pe build them. Soasoani ati iae lo latou wola I le ali. I ia le atua. Help others. Do what is right. Tele mea le leie mwhaina whaia e tangata. A o le tele I o mea sao e le o whaia. Help them do what is right. O e nā le tangata 𝚗𝗚𝚙𝚢𝚛𝚒𝚒 ua malosi I le alii. Ai ewa ai atu I so uso o whaia se mea le sao. Whai se ngai o inga le sao. Pei lava o mea lo tupu si o tātou watunu. O lo o fe avea I solo I pe au ngalu o le ea. Tangata whai ngaluenga. Ale malo. I lea departments o le malo lo o ngalulu ai tangata. Whape nā fōi. I le ngaluenga le atua. Ngaluenga le malo. Ngaluenga le kalesia. A whai o oio le tangata malosi. Le tangata ua whape nā o na matua whaaleanga. Mai aua, don't just think of yourself. You must not just please yourself. Langa iaile si wingal na o le tangata kerisiano. Pei wa matua whaaleanganga o na wa ai maua lalo aile I le si tangata. O na le wa ai aile I le uso o lo o vai. Mafia maua le fesoasoani. Ai pe ua whaapasi loa lava I lau vai. Wa e nofo fo'i whaawasenga lau vai ua e nofo whaese isi tangata. Ma oe ona ua. Ta ua oe o le tangata whaolaina po le tangata kerisiano whaatuatua. A o le māneia ia o le sosia o manatu o le apostolo. Mai oe nā le tangata ua malosi. Don't just please yourself. Ai whamaia, you should help others to do what is right and build them up in the Lord. Ai alatu e te vai atu na hela a whai a se mea se. Tele mea se o lo whaia.
tā ua, le tangata whātua, le tangata wailoa le mea tau na whai. O I tonu lava ta te ngalu lue iai. Amen. I e te whautua ina ai le nā tangata. Aua e te whaia le nā mea uso e le tusa ma le fina ngalo o le atua. Build. Wha atiae. Wha iai tala wha amalosi ave iai le upu a le atua. A ia latu foi o lai wha noa noa. Le aise oli oli, le aise file mu. Le aise wha moe moe. Olo tā whaiva le nā. Olo tā matu pala pala le nā. Olo tā wala awina le nā. Amen. Pei foi na wala awina ai le apostolo. Wha pe nā foi. Ona ia hao ai. I le au whaatua tua I Roma. Ina ia fisoso ani. Le tasi tangata malosi. Ina I tangata o loo vai vai le whaatua tua. For even Christ didn't live to please himself. As the scripture says, the insults of those who insult you, O God, have fallen on me. Awa o ke riso lava, ele I whaafia fia o ia I lona lava fina ngalo. Ai pei tai, ai pei ona tūsia, wa o mai ia te au upu fai fai, ala ato we na fai fai atu ia te oe. Amen. Sa fea ngai fo ile li whaola ma upu fai fai, upu tau whaleanga. Sa whape nā fo iona fai fai tala ia I tangata. Tele mea leanga na whaia ile li whaola. Ai sa whaawau pea lo nā lofa. Ana whaamalo longa. A whaamalo loa to Yesu le tangata. Ai feo sofi mai le autusi upu o mai e tau mawhai. E so e lava se mea. Fasioti ai le li whaola. Nai tele a talai. E whape nā ona tau mawhai ai le li whaola Yesu e mou peru ese atu. I seisi tū ina ia malu ai. Mai I le au fale saio ma le autusi upu. Ma tangata I utaia. O e sa fai fai. O e sa le tali tonu. O e sa lato tau mawhai. E wha ole oti I ate ia. A le wha mai au o te riso lava. E le I wha fia fia o ia I lona lava fina ngalo. Amen. Ai nas wha atau nuu lava ia le fina ngalo o lona ta maa. Na ia sauai. Ina ia momoli mai le fe au o le saolo tonga. Momoli mai le fe au o le faolo tanga. Lea fo I ua tātou ai nei. O mea uma fo I na tūsia na mua. Na tūsia ia ea o hao mai ai a te tātou. Ina ia tātou maua le wha moe moe tupu mai le ono sai. Ma le wha mawhana whana mai o tusi. Amen. Sile maenga tā ua o lo tā ua le apostolo. O le maua le ono sai ona o mea na fola fola ina mai. Ele atu. Tali tonu ua tele tangata ua toe fo I tua. Ma ua le tali tonu I fola folanga o le atua. Ona ua umi le taimi. O tau wha tali tali. Umi le taimi o wha pēnā ona valo ia mai I le fionga pa ia le atua. Ma launga ina fo I au nā le atua. Fola folanga po polo misi. Ale atua, mo le lalolaki. Ai whamele apostol. And the scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. A le upu lava lea le atua, o lo o tātou whaalongolongo pea maha o oina. E mau ai fo I tātou le ono sai au tātou whaatali tali atu. I le whaataun uina o fola folanga a le atua po le manuia o our hope. Awai, ana le ai so tātou wha moe moe. E iai le manuia atali ma le ola e whaavavau. Ai,
I o le ale me mai mau ai lo tātou taimi. Amen. Tātou te whai ai mea tonu ma tātou muli ai pēa. Ia oa onga ale ali I whaola. Ai mai se fo ia oa mai o le tuspa ia e ala mai lau apostol. A me mai mau ai le tātou taimi. La mea tātou te fia whaalongo ai fua o lo o iai lo wala awina o iai le me te whaia. Pe fo I lao na o mai e te sosoani. La mea la whaia I fua ai le sosoani a oe ia te oe. Amen. O fesili na, o manatu ese na, e whape na o na whao sofia ai le loto o le tangata. Ma le mautonu ai, ma sui ai foi lona manatu. A o le tatalo le apostol, tatalo I le atua, the source of hope, the source of peace and joy. Ai sea, langai e le malu pea le tau. Amen. E le malu pea le tai. E tele lava ina so wā le ngā tai whale o lo tātou fō lau aine. Lunga la lo. Le lei nei mase sei tai au. Malu nei matangia tai au. Amen. A e nei le maunga a ifo I le vanu a tai au. O le ala le nā. E tau ai mai all the scriptures give us hope. Ai whaalongo mai fo I le nei tai au. Wale ai so wha moe, wale se oli. A le ua o mai tātou le nei. Ta talo I le atua o le wha po ngai o le wha moe. Langa ya. O tusi uma. All scriptures give us hope and encouragement as we wait patiently for God's promises to be fulfilled. Amen. Lo tatou wha moe le na. Pe sou wala le vasa. Pe matangia pe a whaala. Pe vevesi a lunga lalo. Ai tau lai pea la tava ai I le atua. Amen. A o lo o taula pea lo ta safo lau I lo ta wha moe. O le atua lea. Amen. E maua I lava le file mu. E vevesi mai lava o au tafa. A o loo maua lava le file mu. E tusa lava pele lava le whaasoa. E tusa lava po a mea whaingatae o mai. A o loo toa pea le tai. O loo malu pea le tai. I to tonu o lo loto. Ma puna pea le oli. Whamaia, e overflow, e puna pea. E puna pea le oli mai le anganga pa ia. E ui lava I mea ti ngā ma whaingata o lo tā ui ai I le aso. Ma le aso. May God who gives this patience and encouragement help you live in complete harmony with each other, as is fitting for followers of Christ Jesus. Amen. Ia ua ewa alongo maila. O le atua fo I lea, na te avatu le ono sai ma le whaamalusi au. The source of hope, the source of joy, the source of peace, the source of patience, and the source of encouragement. Amen. It helps you live in complete harmony with each other. Amen. Ia whaapeke lua misa mas kolkakaila. Whaapete lua misa mas elionga. No? Eke lua koe whewaa ia ma lesi lavo uso atangata. E te lua toe misa malau whanau. E te lua toe misa o lua malau to o lua. Malau ta ma, malau tina. Malau uso a kerusiano. Malau tangata whainga luenga. Amen. Ai ia le atua.
May God who gives this patient. Amen. Mga o mia fo ise pusa o ngosa. Wa i mga o mia lava e tātou le pusa o nusa. I ia le atua. Langa e tele mea whainga tā. E mana o mia ai lo tā o nusa. E mana o mia e tā ua le whaamalo si au. E so ani mai. So that we live in complete harmony. Harmony. I ia le atua. Se ka kosia sia kupole alfa sa moa. Pai upe lima. Ia foa ia tu fo ia te o tau le atua. O ia e tupu mai ai le onu sai. Ma le wha mawhana whana. Amen. Le ala o mana ia. O le atua o ia e tupu mai ai le onu sai. Ma le wha mawhana whana. Ina ia ngā tasi o tau loto e tusa. Ma le fina ngalo o ke riso Yesu. Te lo le fina ngalo lea o lea li whaola. Ia ngā tasi o tātou loto. A lea la alu, la atu, la alu ese lava. I la tau mafutanga mauna soo. Ai toi musu o tua Yesu. O usoo. O te iloa o usoo moni a auto. Pe atou whialo fani. When you love each other. Amen. Whamaia, lea ngā o le mafutanga lea maitala alwhai salamo e pei. O le suahu, e tawheifo i le awa arona. E tawheifo i le ua ona ofu. Pe ahai le unity in love. Me fo ina wala yuna le tawhe, le suahu lea. Aisea, langa lahe lava ele i unite loto tangata. Lahe lava ele i complete harmony. Nga lea fo ile harmony le nga fai. Lea fo ile ka ule harmony le nga. The harmony agreement or something like that. Ole harmony lewa mai, ole loto ngā tasi. O tau loto e tusa, ma le fina ngalo ole atua. E lo ole loto ngā tasi vo ilea whaata alofa le lima. Ala titi lo whapea. E ata ma le whaata alofa, a ole loto e matua ma maua. Lai fu i moli maua i isa, i whamaitala isa, ole nuu le nei. E na ona vivi mai, i lau ngutu. A o loko lai o i mamao ale mea lai ai. I ia le atu. Te iloa o e ole fina ngalo lea o le atua. To live in complete harmony. O a fea ea tau te wa aia tuaiwa. Wa fusi mai le whai ngā mālo. Le opposition ma le whai ngā mālo. The government. O a fea. Ta lo fai. Tali tonu a e whaalongolongo mai o le fe au le nei. O le fina ngalo le nei o le atua sa mo ae sio watuno. O a fea ea. O a fea ea. Tātou te ngātasi tasi ai o tātou loto e tusa ma le fina ngalo o ke riso. Amen. I ia le atua. Mai ia fōa ia tu fo ia te outou e le atua e tupu mai ai le ono sa. Tai tā i o Samoa i outou ono sai. Ma ia whaapale le alofa o le tasi i le tasi. I outou maua le whaamawhanawhananga mai le atua. Te loa o le sos o mea nei. The peace, the joy, the hope, the patience, and the encouragement is God. O le atua. O ia fo ile nā, wa na o ia lava e mawhai ai. O na nofo tangata. O na
fusi whaatasi loto tangata. In complete harmony with each other. I ia le atua. Whamaia. Ina ia vivi o tau I le atua le tamalo tātou alii o Yesu Keriso. Ma le loto e tasi, ma le upu e tasi. So sad. E vevesi tangata. Ai au o le asa ua vivi I whaatasi. I le atua la vale e tasi. Amen. Tasi a le atua le tapua I ai Samoa. A o le ese loto tangata tapua. Whamaia ina ia o le fina ngalo leo le atua fusi I tātou. I le loto ngā tasi e tusa ma le fina ngalo o Keriso. Ina ia vivi o tau I le atua le tamā o lo tātou walii o Keriso. Ma le loto e tasi, ma le upu e tasi. May God, who gives this patience and encouragement, help you live in complete harmony with each other, as is fitting to followers, for followers of Christ Jesus. Then, all of you join together with one voice, giving praise and glory to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Amen. Then all of you can join together with one voice. Amen. Ele luangi leo. Kasi ale voice. Langa ua kasi le loko, kasi le voice. Ai ese le matango fie. O leo mai whaatasi o Samoa, mataitai o Samoa, fai lotu whaatasi. Vivi whaatasi. Ai ese loto. Leo le mea le whamaia. Live in complete harmony with each other first, because that's the will of God. O le fina ngalo nao le atua. Then, e mua whaalelei, e mua whau whaatasi loto. Then, you all join together with one voice. Tali tonu fo I o le vi inga le na e au. O le vi inga le na e au. E manongi, e matango fie I luma o le silafanga ale atua. Amen. Awa ele ia masesi na te, ele ai sesi e fai mea, ele ai sesi e lilo. Mai tala tu pe ia le taatia mai ale ota I malae le sila mai ale atua. I lo uloto ma lo fina ngalo. Amen. I ia le atua. One voice, giving praise and glory to God, the Father of our Lord Jesus Christ. Therefore, accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory. Kalia ia. Kalia ia ma le loto mawalalo lo uso. Wa mea sati ngā. Wa lua fe ese a inga. Wa fa umi ai ona lua feita ngai. Fe mi sai. Fai mai elesi, le tala o lesi, fai mai elesi. O afea ea e talia ai ma le loto mawala. Lesi tangata. Amen. Mai la apostolo. Accept each other just as Christ has accepted you, so that God will be given glory. Paualo le mea vi I ai le atua. Pea e wha mawalalo. Ma le loto mawalalo. Ma e aluia e toe whawhiloa I sios. O lo talia o accepted. O le toe whaalileia lea oe ma lo uso atangata.
pei fo ona talia I tā ua e Keriso. Wamaia, e le I whaatali lava Keriso se I o tāle lei, ai whamai na whaali mai lava le nei alofa, a o tātou wanga sala pea. A o tātou leanga pea, ai whaali mai lava le alofa Keriso e ala I lona maliu. O lona talia ina fo I lea o I tātou. Di ia le atua. Remember that Christ came as a servant to the Jews to show that God is true to the promises He made to their ancestors. Christ came as a servant. Ele isau Yesu o se kupu. Ele isau o se kangaka maualunga, se kangaka kaualoa. Le ina sau o le au auna. A tā maua fo I le manatu lava lea. Le fo ia o il apostolo. Sia Filipi. Pamaia. Ele I manatu o ia I lona tūlanga tutusa. Male atua. Aina wha maua lalo. Te isi. Pa avea mapolonga. Fai mapango tā. Aisea. Ona o oe maa. Aina avea na wha e ai. Na wha e ai. Te ilo e. Tā o I lalo. Whai tā ua ma au auna. I ia le atua. I ia le atua. He also came so that the Gentiles might give glory to God for His mercies to them. That is what the psalmist mean when he wrote, "For this I will praise you among the Gentiles. I will sing praises to your name." Awane ngalo ya te tatu. Ele na o Jews, ele na o tangata Israelu ma tangata Iuteia na sauai Keriso. Le manino a ta uai. Tusi fo ine o Roma na o I apostolo le whapipi atua o tato, whapipi atuina o ta uanu ese. Le fo ua manino I tala le faisalamu. I will praise you among the Gentiles. I will sing praises to your name. The ia le atua. And in another place it is written, "Rejoice with His people, you Gentiles." And yet again, praise the Lord, all you Gentiles. Praise Him, all you people of the earth. The ia le atua. Se ia o mai lo le fai upu. O lo fai ma au o no le tatou taimi. Tau le ma le tatou taimi. And I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. O le keywords la ngai ke mauai le mele. O e mauai foi lau tatalo lea. When you trust in Him, then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Ao ina overflow oile oli le file mu ma le fa moe lea. O le ale metu e tafe atu. People will be blessed. Eva ai tangata I le manuia, le overflow of that joy in you. Eva ai tangata I le matango fie o lo wola I le atua. E ilo e tangata lo wha moe I le atua. Eva ai e tangata le file mu o Keriso I lo wola. You will overflow with confidence. Amen. Do you know when you have that confidence in something? Polea lava mea tutupu. You have confidence. Wa e mauti noa. Ele ai fo se mea e toe lue ina. Lo fa moe. The ia le atu. Why? You have that
confident through the power of the Holy Spirit. Pe ona whaau tu ai le tatou por kalame le nei aso. Your hope, your joy and my joy, your peace and our peace is in the power of the Holy Spirit. Tama, whaafitai mō lau upu. Uma fo ile taimi whaatulanga ina o le nei por kalame. A o nei mea uma mātou te maua maa o ina ai i mātou. Mātou te maua i le mana o loa nganga pa ia. Lea mātou te tatalo ai i le nei lava i tu aso ma le whaalo alo e tatau ai. A fio mai a nganga pa ia. A fio atu e mo moli ia oo i a ai o loto ma fina ngalo o sio matu watu. Se i fusi ai i se loto e tasi, se loto whaau auna, se loto maua lalo. Pei ona tatalo le apostolo Paulo i le nei tusi. Our hope, our joy, our peace, our patience, our encouragement comes from the Lord through the power of your Holy Spirit. Nganga pa ia fesoasoani atu e mo moli lau upu i a aio loto ma finangalo. Mo moli ia au, ia langona mai e Samoa maona taitai. Ia ho'o atu le nei fe au tamai, tuli manu e fia o ai Samoa e whaalongo longo i le nei upu. Se i o matu o mai ia i lalo i le fusi e tasi le loto mawalala. Se ia matu talia ia lesi tangata ma le loto wha mawalala. Le angolo fina ngalo lea ia fusi matou le loto e tasi. Ina ia matou o mai ai le leo e tasi, i le vi inga e avatu i ate oe. Se i e wha malingi mai. So that we will receive the overflow of that joy, of that peace, of that hope in our lives. E loa ai fo i le lalo langi pongi sa le matau tia o lau o fio. I o langa o tangata Samoa. Whamanuia lau upo, whamanuia o tangata o loo whaafonga mai. Samoa e le mawhai lava o nā luloa le tātou porkalame. A whai ele o iaiso whaamoe moe. A whai ele o iaise oli ma se file mui lau loto e te maua i le alii o Yesu Keriso. Whamai ea, talia le stangata pei fo i ona talia oe eia. O loo wala au mai pea Yesu mo oe. A e mana oi. A e fia talia ina o ia i lou o langa. O lou wha moe moe lena. O lou oli lena. O le file mu fo le nai te maua. Ona e muli mai lei upo le nei talo le atua le tama. Whaaftai mo lau upo. Wa o whalongo longo ma le tutoa wa o langona i nai lou fetalai mai i loo lava nei tangata. Wha ngalo mai au le tangata angasala. Ua leva o na mama se sei. Maso uso a tangata. Tau lava e oe po oai le nai te lua ma se sei. Po oai nai ua leva o na fai lava le lua fe a wa inga. Tau lava e oe i luma o le atua oai uma tangata na e te lua le anga. Na e fōlinga mai e te lua whata alofa a o tonu. E le o iai se complete harmony inside. Tau le ngoa o te whaamangalo release lau whaamangaloga. Whaamangalo mai fo ia te au te whaamangalo atu i lo uso a tangata tau le ngoa. Aua o sau ma le loto maua lalo i au luma tama. Wa o fia ola. Wa o fia malo lo. Wa o fia sao loto. Whaamole mole whaamangalo maia. Talatu lo loto. A fio mai a oe le ali o le ola. Le ali o le manu malo o te talia ina oe. E a vea maali ima whaola i lo uolanga. Whaafitai le atua o whaola ina i lo lava lo fatuna. Ono Yesu. Amen.
ia ia le atua o le ua whaiuina fo i male manuia le tatou. Por kalame le nei aso le tatou i tūla whaatulanga ia, tali tonu wanga leile atua soso ani mai. O lo la unga lava le upo le atua ia i tatou uma. E ofo i lava i lo nei tangata. Ta lia ma le loto whaftai le upo le atua. Ia, i le ato o toa foi. Ia, wha ngalo mai se upu foi ua langa vale po ua pa o papa i lau whafonga mai. A ia whamanu ia tele le atua. Pule lo wha o ia tātou tau lia le nas flaile. Tātou te toe mafuta foi lunga lava le nei por kalamea. E mole taimi nei, whato wha soi fuia.